نهنارتنا موچه فرمان برین هرما کردستان و قد کرنا قیت خلکی هرم جالی بغداد و اف پرزگری که نبتنیش بوی فرمان برین هرما کردستان یا تیچکرن بلکو کارگریان راستا خوب گشتی السر عراق درست کرینه حتی وی رادی سیاستوان عراق بشک زیده وانا اوجاتین سرخط دخواست کن اف پرزگری که جالی بغداد و بو هرما کردستان تیتا چکرند وید بیتا چرا سر کرن جبوی کو هاو روش باشتر ببد همجی او کارتا فشار سیاسی ادی نمینت او جالی بغداد ول سر هرما کردستان تیتب کارانین و که ریگری نجیش بوی او پیشکفتنا هرما کردستان بتایبتی جیب خوب ودیتی و کسر و وزیران مسرور بارزانی جدی جی ماجا پیکری شوه که نروا افکار تیتا کرن نه دستوریه نه یاساییه کاره که تنی سیاسی البرانبری هرما کردستان تکرم تنیجیش بویه که او پیشکفتنا هرما کردستان هی ریگری بو بین درست کرن دی بیت راوستاندن جبر ویه که جی همی گاوا و هر دم جوینان جیدا و دانستاندنش دا حکومت هرما کردستان گل بغداد گل ویه که اف پرزگریک دویت بدانستاندنان چاره سربن اکی برینو که جی من اماجه پیکری حتی آلیه نف دولتی جیل سرخطن دویت اف پرزگریک نف بره حولی رو بغداد ابدانستاندنان چرا سر بنو قط ناچه بد ما فی ولاتیانو تایبتیج پرسکه و کم و چه فرمابری هرما کردستان تکری پرسین سیاسی بتکرن پرسین سیاسی تایبتیجی یا شمی گرینگتر نو که هل بجارتنین پارلمان عراقی جترای که دانه هند آلین سیاسین شیعه مذهب تایبتیجی هولدن اوی وکا کار تکب کار بینن هم جبوی راکشان دنگین زیده تر ین آلین کن نزیکی وانانه هم جی ریگریاش بوی حکومت هرما کردستان درست بکن زیاده تر بکن بن فشارن کو بغداد درست که و راشی زیاده تر نو استودیو داد گل برایس هیثم میاحی شورمند سروکاتیا پارلمان عراق امد بحث کین برایس هیثم تو گله بخیر هاتی از هما اج آخفتنین سروک وزیران مسرور بارزانی دست بکم کو تایبتیج برانبری برپرسین بغداد اماجه پیکری افکارتی تکرن نه روایه و چندین جاراجی اماجه پیکاتی کرن نه یاسایه نه دستوریه بس بوچی بغداد سروان پنگاون خو بردامه کو ابخوجی کارکی نه دستوریه ما بس تامجی برینو نهنارتنا موچه فرمان برا نعم في البداية تحية لك دسبيكي سباس جبو سلاف جبو تماشوان و ام سرخوشي لسر كردات يهري ما كرسانت كن بأغر كرنا كريم سنجاري كو كسك يهجاب الجمجي براستيجي نايا ياساي زلال الجادة عراقي تش كردي بتش عربي بتش سني تش شيعة به او استانجين كو تشي بون داوية ده اوجي كو برسكك سياسية اوجي ناكو كي هن امجي نها دقوناغا هالبجارتنا دنا دفيكو فشار لهرما كرساني بكرم بأوايكيان بأوايكيدن او هجمار هنكو دفيكو جهدي عراقي ببين فان هجماران حتى كو ام جداهية ناس بكن طيف سامي نه تریلیون و زیاده تریش ویجی کو سال 2024 کو به هنردکنه نفته برای جهان کو اوجی به سال 2023 راوستا بو 4 تریلیون پوینت حفت او قد كو اف جو درخستنا نفتيج هري ماكسن كو اف جيننا ياسايه دفيكو اف جاليه كوميتيا دانسوان كاربي قوتو بيشكرن او جي بدنا بشيا سروك وزيران دو منذ 1/1/2025 صاله دو قرارات من قبل او بريارين كوش بغدا هاتن نچار كرن جبو خانشين كرا بيتري 45,000 كسان او انكو 81 سروشي صالية حتى نهاجي امدش ماهاش شادن حتى نها يك جوان خانشينان موچه خبر نگرتنه کو اوجی مالباتن وان هنه اف خالد وای کو جاده عراقی نزانه یا سیم ام حمید زانن کو او پرین کو بو هرما کردستان تیرا دسکرین کو اوجی بارگرانیان جی اوجی بدین بقرض تی حساب کرن سر هرما کردستان یا چارم جی او گلکی گرینگه او بودجه سیادی ہے یا حاکمه ہے یا و برهنانه ہے او
حکومتا بغدای قبول ناکه کو او دی همه پری رادس که و اوج وک کردستان دبیشم وک دنگ کردی از بحث کم وک دنگ ولاتی مظلوم است ده هر وی آخفتنی کی یان آخفتنا جدا داری چون تا گوت از نکل ویرمه از آخفتنا که یعنی دنگی کرده از گین ليعلم الشعب الكردي شبوكو قلمي كرد بزانم كو از وكسايتي ناسكري مجالي كرد از بحمي بالراستي وراشكوانا داخفم تشل برلمان ب تشل آلية جيبجي كاري ب تشل والعلاقات واضحة او بيوندين ما زلال نقل آلية الشيعة وسنة او استمكاري نا خدي قبول تكون ينسر عرديجي الارزاق المهم في هذا يا جرينج او احنا مستمرين ام بردوام دكاردج بو كو شر قال كردك اف ناي قبول كرن ام دخواس كن هيفي دكن كو كو باوريه كبجالي حكومتي كو او ناكوكيان بدن علي كو اگر ناكوكيا كم منها نافره حول بغداد شكون هي خلكي شكون هي فرمان براي او قوتينوانه او ما ججني دجي او موتشي جنات واش ناي قبول هميش بر هالبجارتين بيشيامه كو هرك هول بدت افيد دجمناتيا كردستان بكت خلق زيادتر دنگي خودتي والله من المعيب جدا او شرمك كو وقتين بيجن مبارزه سياسيه بو ناكوكين يانجي هفركيا سياسي وناكوكي بن او زان كو هزا ديمقراطيه وباندورا بارتيا ديمقراطا كردستان جبو دست نشان كنا سرك وزيران اف عاليك لي غورما بهيسكو محمد شيع السوداني بيجي كو فشارج عالية بارتي عندن لسر كو ناكوكي لسر لقل بارتي هنا كو افجي نهارو ده اگر فشار هبن عالية هن بارتيان ام جوار دبيجن جبير نكن كو بارتي سركية ضد هالبجارتنا ده دويكو ونزانبن كو ديل جر ريبر مسعود بارزاني رونين از داخبهم وقت عراقي بلي وك نشتمانيك وك هاو نشتمانيك وك نشتمان برورك العراقي ام جداهية ناكن ليه عراق بيوستي بنفسك نشتماني هي او ناكوكين كو هنا آلوز دبن آلوز تردبن ام بيش بنيت كن كو دكركو محمد شيع السوداني بيونديك باشتر لقر كردها به عفوا هو صانع دركت يعني ما هزل كل محمد شيع السوداني جبر بيونديت باش قال هريما كردستان فيت ان كنت في منصب اگر تو جهوی دبا دمنصبی ده ده از دل کردا بم حتی فشارجی هبن لی او پیگاه جغرافی و سیاسی و دیروکی و او کراهیات نابرا سنه و کردان ده و او ستماکو به هفر سردما دکتاتور ده چه بو نابكو از ريج هندك بارتيان رفكم كو جالي ايراني وغير ايراني هبه جبوكو فشار السر بريز مسعود بارزاني بيكر افانو كاتي تكرن زيادتر نافخو ايان دركيه افزخته هي افشاره هي سر هرم كردستان كو بغداد سياسات خوب خارجي وداخلي دربجي وهندرجي الاكثر هو يا بيترج درفي بيقومان تزانكو ايران دسين خلنا تشيج دس داي لبنان والفلسطين وسوريا دس داي عراق تاني بشاي ما ازقو اگر جدفلا ايراني از شاشتيان راز بكم از ديوان دموچان نو بكم اگر سركدين والناف جروبان هبن ناف بارتيان سياسي هبه از ديوان بوغو هرم دي دموچاوين نه بينم كو بيوندين وان هبن قال شيعة قال كردان قال همي آليان قال سنة هبه تاني او عراق نها وين مصدر مالي چافکانیک دارایید گرن او پرین کو جوارتن اگر و نکاربن گل پکاته کردی و گر بر مسعود بارزانی و سکرداتیا و دی و نزیانی بکن یا پیشی یا داوی کو سردان سرک وزیران جی هبون بحث کرن کو اف سردان سرک وزیران کو اف جنایت قبول نفسیت وطنی عراقی کر یعنی ام بینج طیبتی روزان جشن قربانی و پیروز دا
صد 75 هک زیادتر جینا بد گشتیار نوراست و باشور عراق بینه یعنی تین نوا خوشیت هرم و کردستان و که بشکش عراقی چون اوصا هزرت کن اف سردریا حزب الشیعه و برپرسن نکین عراقیت کن او دلدی فی سردریه چون یانجی پروستیج او برو واجی هزرت کن چون که یا گرینگ او دبریاره دن صبایت هل بجارتن هذا في الحقيقة دراستي قال زانكو او ناكو كين سياسي باندوريا الويناك خوك فكشان ديج حماليا تشج راغاني بري درجة من بحث كركو او بوزيسيوناكو دجي هريما كرسانيت كاو تشابمانيات زرد من نافكر او ناكو كين كو هنا دفاكو ام بهفر تشار سربكن قال لي عراقي لنافراستو باشور نها تیوی ده خود بینه کو آرامی لور هیه لور کو خوشویستی هیه او خوشویستی کو راستقینه هیه او مزگفتین ما لهرم کردستان تایبتی لهولیر و دهوک کم حرتم جتین ویده ام حمل لینه رجعینه بین کو مزگفت جنه او ریز خوشویستی و او اخلاقی کو هن ام تخوازن کو لحمد جهی العراقی ببینن اف کو دهلن کو او مالبات خو بین هوليرج بو گشت گزاریج بو گشته کو دناف خلقی خو ناف خلق خودن او ناکو کین سیاسی دوی بین نین هشتن تو سردریا سرکرداتی هرم کردستان حکومت و سرک وزیران چهاد بینی یعنی ریگری هنه فشار هنه بو او پیشکفتنا هیم خوشید بینن یعنی جداهیا هولير دهوکی حتی سلیمانی جد گل ناوراست و باشور عراقین بینن سر رایوان همی فشارا لهمی گاوا هولدن نافخو در و چافکانین دهاتی زیادتر لیبکن هاریکاری زیادتر هبت او فشار زیادتر کاریگری سر ولاتیانه کن والله هو نفس او عيني شدنا برا خلقي هرم كساني ينور بالجي از تخوازم كو از ببينم كو بمليون خشكو خشكين ما سردانا ما بكن لنافراست عراق الباشور كو ببينن كو الجي بيشوازيان لناف عشائران كو ببينن كو ديمالي يان جويني جنرال ملا مصطفى ببينن لويدا كو هاتي دال قاندن نين سركردين دن ام دزان وكو قل كو سركرداتي او كو بهفر الشيعين الكردستاني اف مالباتا هيجا كو ما بهفر كاركريا ام تخوازن كو اف بيواندي بردوام برين كو هن بردوام بن ام بين جمو ونجي بين جمو كو ام فانا كو كيان بداوي بين ورن مسقوف وخون ناني عراقي قال لك سباس هيسمى يا حي شير ما دسركوت يا برلمان عراقي قال ما دابون سباس بوا يلا بخيراتي